Good morning kakabsat. So may tagi bandeha ti mais. Time check 6:30 AM. So adayo ti pagnan mi. At kakadwa. Pat kami kakabsat. So umuna di nakinbagin. Manalal ti tao nasang atlaw na kakabsat nakadanon kami. So 30 minutes kami nga nagnag na exercise dahito iti bandeha mi kakabsat. Yan. Intay di kalapaw nakalisaang gami di kapen ang nagkape dagi operator, so nasapad nga nagpatalay. Yan. Intay di kalapawon intay kape palang sakbay nga gibandeha kakabsat pabaraan mi muna ti rusok mi kape yan. Ito ti export nagtimpla ti kape, mabalin nyo kung takan na punsunan export dito no kape lang Natayan. Kadwa. Dito ti shout out gan dito yung nagpaburas at pabandeha ni Robin Jaundo. Yan. Chef. Vlog ko pa kinig treasure ah. Yung operator nan. Nakaisaang mantay ko ni. Ang pangaldawon. Kung kakabsat, itreserang! Hindi bante amin. Abo! Ay malpason kakabsat. Dahil tatin nakirakan ng kakabsat. Ang manulagtan. Kakabsat nalpas ti treserang. Bali sarado si Senta ti naka-traceran na dito mais. Yan. Senta? Abanom ko rin. So nalpason, hintay loto tay pansitag. Agas ti banbanog. Kakabsat nalpas kami nga nagibandehan. Lutuon tayo pansit. Yung kabil tayo bawangon. Mekos tayo. Ito tayo pampalasan tayo karnina, sahog na. Yan. Ito tiket. Tumanursurog. Mikinan. Kumukulo na. Masilog ni Kuya Boy. Ramas-ramasan na, mekos-mekos na pala yun. Mekos minsan ko lang ito. Ayan, damdam ako ni. Nagbibingay kami. Pati kakaduan na. Manumayat ti danom ng body. So ata na mo palaruan ti darom na. Pinimit nung pa. Nada. Sabaw na. Narutong kakabsat. Dengan tabasit. Nagbibingay tayo. Kawan ti pa natangan upload ay. Mga tayong kakabsat, naluto tayo pansito. Video mo amin ay. Talang bakat ti video mo na. So nga raw, daw nang gipin na nga nun.